Tako da WTF in pol je prišla noter in pol je še Marko prišel noter, mislim, saj je krava, saj razumem, ampak kako mi lahko to naredi? Kar neki, čist me je zafrkala. Veš, kere bruke si naredila? Ja, vem. Oh my god, a veš, da mi je Timi spet včeraj pisal? Oh no, he didn't! Oh yes, he did! Mija, jaz sem toliko srečna. Tako z njim se počutim toliko čaroben, pa še tako ful je gentleman, pa tako ful me razume. Oh, to je ful lepo. No, ej, mami me kliče, tako da moram iti. Tako da, Čauči! čauči, girl! Kaj bi se lahko zgodilo? Sica, dobro sica. Kurba retardirana. Vsi smo te videli. Ti si mu poslala. Kar ne.